Tuntun. Mau dibagian gua mirip pisahan bisa. Fokus orang. Penyaliran nikah kena ngomong abdi mah nuntun bahasa saja ya. Jadi paniatan Pak Edi menikahkan putrinya. Terus sana mina teh. Selvi Suminari ya. Awalan Pak. Hidayat. Kacaran tidak apa. Hidayat. Atau pemain bulu tangkis ya. Taufik Hermawannya. Siap? Oke, sok jabatan tangan. Sep, cepengan wiji tak gitu. Kada itisol nya yang penting. Jabatan tangan kalau cepengan tetap itu siap. Sakatan dah mana non sakit. Cakatan Jauh-jauh gitu atau pak bedo-bedo udah hese. Dia akan berkaya atau sakit tuh. Siapnya step opik simpelna intina mun bapak ayeuna edi nyebatkeun dibayar kontan tarima abdi nikah ka Ngasih seminar. sakit cekak nyambung namanya kali itu mah agak duit dan yang penting tarima abdi nikah nah neng selvi seminar eta maksudnya siap kontan tarima langsung siap Ada cuman ini. Bola berbat pek. Kata acanana urang isi parelas sadat sareng salat. Sasarangan sadana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik Hermawan. Taufik Hermawan Bapak nikah ke Salira Kaputri Katagas Bapak Helsi Suminar Ridho Ditika Kusalira Kalayan nganggo mas kawin alat sholat dibayar kontak. Tarima abdi nikah kana ngasih seminar putrina Bapak Edi Junaidi kalian ku mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah.